era nga byatambi byombi bitine negoma kwandi nege baje babiteme ku buteme nsigaze ekibundu ky'obulwaire nga kinaawa nati nikyo omulundi bateme ku buno obusanso nsigaze omulundi nfune engaito nga yebuluba ntenga musipo batenga musipo nji kentambuza ndikaze kibono bwalumye buno kumusananga gwashemwe busamuka bona obwairugalo obugero ngati bulina nakuitaka oira mulenga buli kutungiro nga gulio temuliro wansi kazibiriro obuzibire ntiwo kabana buno obuzibirivu buno kuitaka nuwota muno manani wote piganga aba ugundi guno guli kuvuka kukigere kuno gumwe inogo gano guno buli awo gutuza era we mvola bane mu kigeto wana ngulira bubi Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Kale mkwano. Kyalo kirungi. Ekigere kiri kitya? Ekigere kirya baba tokibona subona biki ebyo bulwaire kyo midoga mbu ki aba midoga kitere bakuba ati biva kuki mbu bulwaire babwida n'abatya abudde n'abanampiso namakere mbu kale tujere male tujere ayo wena obukifaana kyatoowa kyona midowa ngambe ni musoga tuwira ku lumbolo tujye mpola nakiwulira bulube eyo baba ati midowa wajayo najayo kwe bulube eyo li bese emyaka giweza 10 choka obulwe bukulumye kumala emyaka 10 midowa gibisena mu mubwa bulwaire giruire obo kairike be omukale wa kairika kitigeza okulwala buli bulwaire be kuba ino tayinza okubonerera irala ino era wembala akayiga kuno okujja mutobe tusobola kutuukayo ate fuulo ebigere byombi liri wakujja ku mudwere bakuwa kukobokere na wabona najja kwebuluba nga bwenkobi onkobi tuwajje ebuluba myaka 10 gibisawo 10 myaka 10 jona jiba mingi nkete munako nakudino munakudino kunkali lwa sente baba wange wali dwere kyeri okumpi naiganga yibali akumpi singamba ne sente so ni emidowa buntu busituke bwabo oti busibwa oti buli kusuka mu bigere wansi era kaido tikafunza kato okusiga kati no muchi kyo kigwa kafunza kato bujito bujifuluma jikalubiza buti okutambula tusobola kutambula mato era bwombwe ne kenfuluma okusoko mbwene ngane kalubiza ngo mwego guno ngulese muchi munomba wembula omwego guno peso ali mu motoka nziragendaga motoka ja kwasaganku era nkitwala ng'obuvunaanyizibwa naje naafuna yakabaafu nadda nayiwa mukasanaawo nkikulula duzi najjayo okunaye totuli munumba omwo nkikulula mpigano babu wange mba naakola ntya nina sene nti ndagula amanda be nkikulula naata kuno naleeta naafuukaawo era wali nomba nja kujera singa mba nja kujja njiire wandindaganira kemba ofuseega awo ye kakukaibula onajja wasabaani era omuntu ayitondukana endala nga azadde n'afumba sadde empegana iwe ojo sabani okubona
kitegeeza omukono nga gukalimulamu osika ekigere kyakuseesa omukono igutuuka. Okay, so enkola edikuyambako okufumba n'emmere. Noguna nedinambako okufumba emmere. So wetagisa kasente kujja oba iganga okukwidandaba ebyebikuluma. Ukabaawo ntuuka kuba entambula ebiboneka. Teka kasente nakasibye. Omwavu ofa ng'obona. Fulu. Ekirwairo kibona kiri kuluma oidi ekyokola kyakuja mu idwairo aye nga akasente ozira. Ng'ozira ye babu wange obona etunda ki. Owampi kyali kutwala amaje n'amaira. Kyaidemba okuba ku mpiso passport oba ogizeeyo buno. Ebigere bizimba wansi byakola oti bubwa. Era gyabaamu obukondo oti butiko. Gyako oti bisiwasiwa oti misiwa negizimba. Wobona ekibondo eky'enfunza kino yotunduire enkulu. Jona bugifaana mule okolaka kwaso oti wasooka n'amawutike myeru. Okay. Ng'otole ku bino ebyobulwaire obulamu bwe butambula butya? Nzira buzibu bino. Mami ali ere munsi da America mwana naze. Yatufunira iduka ery'okutwala emmere. Iduka lyo bakufuira okutwala emmere bakuwa emmere? Mmere bagimpa. Buli nako njana nayo ekiro 10 kyade naleta naivo lyako dawa okayimali waje waleta ebintu mina ajena aleta edindi kabiri ntyo. Tojja nti buli nako olebete oja yakupimira mulundi mulala wali yako ebyo olwa okayiwairayo. Olwo kubule passport y'omwana omuto ano ntina mtu manga vunna kubuna kupigana wembane nzo okulesanga ndi kwenda anga nzira kana nalese ekiro 2 dawerewo. Anseberichi ayo galemba ansecha kumpi. Okay, so nchukango oti mugumba igula anti kento lache ndi kwenda kenta munda. So ojabuje wafona emmere mu bungi tabayana kuisa tobayana kuina wali yawandika yo weida wakolesako tibuli nti lunako ojja kuiduka ati bunako nti ojja kuiduka osina n'abantu olwokubula akaana ako kento mabuna kwa nakuba nti bucyandisanira okuba kityo. Shoda chada 10 kende 5 kendi amena ku 10 kabiri kenja kebampa ekiro 10 obere okulya bulungi. Ifachi yotale okulirako mvuluga akuwako amaido ampa ekiro ya amaido nti kanje ndi kuba kyene ndo okunkoba okumukoba ampa tini kyo ayi bidanda ina labo omukoba nakoba tasibire bitwafu na first okusooka ni yuwere kyera ku bidanda kuba obukumbuziro bidanda bimalachi amanda atende ndi banku dona yadi mala kai naenda bwido buno ntiole mogo lwakuba musayi mogo n'envuluga twabikolesa ngeira era bikayi bituwomera mu kisire ekiba kiri otu n'ekyo. Mbaire kutambula mu byange ngava mayuga eyo moyo gwadwana kati kanje ntuka kuko wa George nakamunanga oyo cameraman nitubitera kuko wa George tumulamusemuko yakati tujayo oku n'okwida wano engeza kyamaani ino lidiya kulamusa kunakuta kubona mbere lyetya haye ndi musanfu okuba nti emmere butyolya so butekizibwe kyemmere tikikaliwo ntinja bakola ki bampa ndamu okwebaza sister wange muna sister wange yakola bakampa buli kintu kibakoba kyonna bampa buwe webaza mami yatukolera kino webuuza sister era yebayira mama wewe kupakasa koboti oli agafundera nempisa yompaire kandi jaga n'amagombe sijiba na bundi kabiri ndi musimu kuva ku luku mpaka itali kumviri nkusabira mukisa jona ebirungi tibiwayo nenda bikweyongereku ebisinga kuwoli ndi nti ubigero obungi zeneno kukinji ndi yako ni kukitonda nakola ki nali yako ndi yangu butono kukitono ofuna ekinji nafuna ekinene era nicho katana okumeyo tulieno kali sister wife bambi webalo obuyambi bwatuwa olinga otukola ekyamagero nzera leo lwembe na loza nti ndikulota akuba nti George yena yaganire mu nsozi nga yaweesa isubi ayo tumasikini nga butisawe eno twafuna n'omuntu eyatuwa ojja kulya emmere paka mwene lwolikowa nga togema mu nsawo yo kujja buje kuiduka kunona
Katonda akola ebyamagero ekitibwa naiteno bimwire Katonda. Nali fulu masikini tiali afu. Nga ndi fulu ti masikini. Anti nchogera bidwano. Tisinga nafwa. Wawakana tisinga nafwa omuntu onotegera lwaki singa nafwa. Wamana inumane emberi wefani agati wekola. Singa nafwa. Nali nkoyenga wemba kisunu mwike nkoye magulu mumpera embwa nakababo bakaja kungema nezo baba nakuzukuza buzukuze ti kunzukuza nafa na banzika kaiwo iwatuka wakuba yala kai kutukana kufa wanzikula wandiza kuki kubuka era wanfani kifani abantu wansusa kuna kifani kyachi ekyabantu abandi kabiri wali mukifani kichongo oli oti nsolo wawesa isubi oli eyo ayibusaga eno nakuiza emukifani ky'abantu busaga eno nga iwe mbigano muze babu wango nasona nga niwe nkwagani nga ndiro kutambula n'ijambi edu musiko damba n'ijambi ebade ekityo kuba makati anga we nkwagani kwati ngoye mene pichini kwati vo kupicha huko jereka teka ko jereka walumuka nkairuka bigabye nakolesa nakuba nti nga nze ndi kutya mukonda gana gali kulusozi gali wakoba kyanuka no mubuka kaka bayirawo nakandi akaikalo ai timulalu cyane se mubalalu ati musada ule nakati musada mulalu undi yaira mu yakati beti mulalu ayi bizubye ayi bona uri akaniri akona akanti kali naba mugengero nekindu kyange wena wombo kunuma ngatiri kufuka ku ndiri cyayi kunendera nezunya kutuka kusulana ekifurusiga nupaku kwigula wali n'olupali wali no ekipale nga kyayabuluka kiti otambula gwe kyekubanga emberi n'einuma emberi nga kyayabuluka na ekipale nanda pati nga munda nesiga mwanda pati omunesiga mwanda pati mundo omukero oluluba ye nani ndi musenso oyagala ku musenso kugubita kunjira guti be gusala gutichi zena nali kumpi musenso yo wondi ndi mwinjire kinti ndi awo meto mpulira batondi ndi awo nina buzibu kutu ndikucyange wena ija kuchichoze nanje kuchi wena oti amao wabona nga kitufu bulamu bwo bwachuka bwachuka okufa kubaawo werendi fai bwachuka era niwe mfwa mkontu akatu bagulira tuvalira mwinjire kewe era galimaka eno singa bajeta ati efumbiro ambiga tuvuwa mwinjire gali efumbiro aliwe numba aliwe to litanka yamadi eriwo olowooza ebinani bituwerega waliwo abayende eyo abantu okujja okuwa abantu amaadi ayakoba nende omugulire tanka eyo ng'eya George Mwingire nti ekikoba buti tanka eyo yagema buti saawa eno era gito gwagwira ogule gutya gula ayi gaboneka galimu ku bikende ku bisatu ku bina oba ku bibiri galimu esani wenda okoza bintu mukaga 7-8 ndekanamu aye muzee iwakadomla lita 10 emyaka 10 kandikweza ngazifwayo ogwange gwakuta kamera munda muno kuna babe koza be yendo zabiki obwonge bwali bwesibye ngandi wedembe katukyogere tuwulira ngambe rambi nga tonaba ndiwo kuliya okuta kwa kota ya chada munda muno bali ku munu yendire ku mama zo kuliyako oba iwonda gana mfana ntya tonko bakwate ndeka tukoye namusa nkubona musa nakwira namusoje kai kwa ndwazo fo abe ujikuluma otolera obuchambu buvuga wampa olukumejo gule musabu ndinekyo ayiga kumbuze ino wali wechawa ngati chende nakwira akumanirira kene idize nkoti nani gobwire eri yakumana ngonize wemana wenka wawone to akwamira nani zo urange wemani wenka wakukwena kumaiso nani kale omuntu agira amazima gina niwe era wagabona kuva mpiwa no paka kusikisi kukosi ku mulimo era wagabona gano chiche kirayo gere kizirawo bikula bukule nzi nko anti bampandika mbaza baja kumpanika kenaza yanga nazala mpete kutebisi bitiyo iwe babola afiranga nditisho mbanga kunayo yalu yaziba amaiso nga wachibwana wambona
namuvuga ugali yatuka okuzibula okuwona afuwe kabona okubona baganda bange bityo baana bange batyo kabiri ensobi yakupita wakula buli kakyamukali wona akakumala kuno ekyandiba ekyokusanuka kabiri ansa kitabu kyompamu kyakunegalikira nembwa nine kwisa nde tupwa ndowooza nti nsubira luyako birutuuse kembwa yakwisa nde tupwa tigukuwamu kale babu wange nebyo eyo ukabakateka akamira kafungira eyo wasaga ninze wasaga duzo mzee wandi yako enkoko ekibulo ekivaaga nakoba nti abaza tabu nti mzee nti be aye nga ndi dicholiko bango olikusaga aye nga kivaaga bulisawe no era wano kasooka malize enumba eno njugemese kyatayiranga muntu bakukola musamuta banewo be abitawo atyo ntira okutyama wano abitawo atyo n'omukazi yena abitawo atyo adamu nkiriza akaana akato kali adamu nkiriza akako atakubyenza asobyo oti gino myaka wa 13 banena mamu wangu letwazi kaduzi okwiranga azida mistake yasobola kukola kwa ndio oti wale kukola musa mutana habita mu lujalo itakola musa be bombiri zibutirego ni mukazi itakola musa eza kimvwa akwakwati asaba katunda ataboneka ati singa mbonage gowamo okubona omwana wakwendekeza kibi kufa ansade kumaiso gani kumoyo gwe kumana nti gowere mu omuka alowoza adakuba n'emirembe nga baba wazirayo ifena twegomba abaifo okubabona kwabaja oba munumbo omuwali enyama yalwa kukuba kuwe enkoko yakulema okulya wedukira kaniri kale babo kiyalo kyakolaku wakolaku wakoye singa aliwo singa inagema kwa kalungi kano wakola kuchino aye ngoli ku zero omwanya abantu bwabo nole atoyenda yagitola akunonya musawa agitolamu bayagangani mwino lakunonya katonda wanamba nifuno musawa nanzaza ola ati bwana ninega musawa nantola mwende eno babisanganya jambo ati aliyo kale ebintu byenkule tutida bifwa kwino nze ndikutamu egenda katugere tutyo kuba mukulu nafu omuntu yakola ki ainga tushogorogereza ainga tubakubala bubale nti ofe batwale numba okufa kwavweira olo batatolokeza ku muto manya kumukuru kerukuki tutwala muto wakava kumagombe ga myaka 3 omwana kwaido okubona oti ndikupitira omwana wange ekintu omwana woni wa myaka 2 aye wakava kugowe 3 ono oli kumpita bamuga myaka meka jodi katonda giyamu tokidi iwe kulabukola ekisaaniye abwange bayina subiti mama wangu olokwiranga ezza muntu atuukanga akatene sebitambi baba katonda naidye ebibye tijja kwerabira mubula muli mububi mubula mbwo okumugana obwo okufa kitwagangana nga tutere tijja kwerabira empisa iwakolesa ya buzaale wamala waizaako ey'obutonde katonda yakutonda bulungi wamala waizaako ibakutondera ibakupiitira wana wayongeraku awondi ekyalo twabanga tubasa nofwifwe abemberwa dino aye wenu subitano biti mama wangu yokwiranga ezira muntu aidanga ano yabimpa nini mwala nga ali kindi eyo mwana mwena zandira yaidawo yanjiro aka eko je twakubona ku gasimu gaifenzi nasirikana wamamba nayi nabanjambuza nti obone ko oli mugezi ate nyenze ko jawaye mwamba na mwali w'abantu bameka era wakuboti ochoyo mkoja wanga abali bakubuza ko batya okubona kwana okuta onokoja ni koja ni mama wefu mama wanga kwaira mwena ati me tali mmero chulukumi me yafana mumberwe aya situka ati kuni okoja no chisidani chikere kino nze ndikatonda omulamba kasuro kukyusa olulimi omwaka gwabana kuwaku waida wakifunanga kivayendi kumbisa yokozeeki yombisisamu eyo mama unaira kunga atipa akande mwana ibija okoja bayikuniza mebe nti tugana ofa kunira nti anseini yamugerezebwa mufuire etavuayo oidolowooza nga tikiri kuvayo walaba kukyogera tinekyo
namukani biga olikundagira okunirira tondeke na sendi bwa mukatolika sabuni nirire ntya olikubona kati kojo olikunirira abana abato ati kyenda mpega benda kunirira benda wanirira bakuda na bakunirira nti okundi danda baninira tikindobere bikoleji abandi bayi namba ibiri abandi bayi namba mwekizo kuba namba imeka ibiri olewa bwenga ko tekota sobola iwo vwenu matiga bula itulakite ejake emiti yeyindi yaida yawombulugude ide tomala mukufuwera yaba ayempeka ninyo mukola kuki yolikuwa wa media ndi mzee George Mwingire mzee ife tulikwenda kugolola aitonze kubona mbera so butsayo ndi bananga buzibona bwa kigere bwa kigere echo era nga byatambi byumbi bitine gomba negoma kandi nege bajiba biteme kubuteme sigaze ekibundu kyobulwaire nga kinawa natini kyo omulundi bateme kubona obusanso sigaze omulundi mfune engaito nga yebuluba ntenga musipumba tenga musiponji kentambuza ndikazi kibono bwa alimye buno kumusananga gwashya mwika busamuka bona obwairugalo obugero ngati bulina nakuitaka oira mulenga buli kutungiro nga gulio temuliro wansi kazibiriro obuzibire ntiwo kabana buno obuzibirivu buno kuitaka nuwota muno munani wote piganga aba ugundi guno guli kuva ku kigere kuno gumwe inogo gano guno bulia ogutuza era wengola bane mu kigeto wana ngulira bubi leche lokubi olejibona we midowa jiragiri cyane midowa gitobana abasolo kujibona abatukobera ebyo bikolumya bigere nebyo kukuri kwa ebiri kuno kwaba kupona ebiri nikono takono jali esatwaye ebiri enuma ku kisinziro ja oguno gwa kuno gwafa n'ogulo gwafa byasigala ogine ebiri emberi gino kitigeza abasirikale bembi abasinzira kuba otambula ku funa ki ebigere mpega singa babulwaire obona asobola kubufuna oti otambula ku bizibira wesa kwita ko dikazibira bizibitire amadi gagwe twenda kubitula ku muliro nga gagwire kebina bizinga ne byasitukira biti era galo myaka ije numeyo kenjanga na muliro munumba mama yakanga ujanga no muliro gwaje kunze muna nta kunkule ku byasu amena afuna okutenduka kempe webiwere mwati nganda kulomwe naje nagu mukisebiki tuna kukulunako wale ba kuidanda bewaje buluba emyaka je joko yote myaka 10 inuma ba kwa makerenda ba kubampisa bampa makerenda eri kyango tubatufunye sente osobola okwira yebuluba mayo embenje buluba nja natenduka abantu bulubenda sawa ndala ne kitundu ko enjiro wache aiwo tuka isa to dakuba 12 eto boli kujja kwira nze ngolwaire leka tubone ebinaba wendi banga mfunye yo kuba obuyambi obwa akasenta akaidagala era ndika kuletera wabanga ojja mu idwaliro owulire mbona nga nekikulumbye byona nkali baba era nsubira mananga yakubira isimu bulungi kulule otyo kiyambye baba kulule bintu biwampa bya mutwalo manana mwenda watu kanu wampa mutwalo eremere ne bidande bya mutwalo manana bigano bana kola nane nenteza kaniri yako natukiza omwenda akomutwalo nga bwosibona bigana kantu wendi bana kubaba ali nkobere kitufu twajamberi watu hajamnuma kali katujye mpala inga mami yankoba tutafrika ino nabalanga tutwenda kusika mitwalo 8 mwezi kimusobesa yena atawamu mani atoba tuonona byatuwa tujawo mpala tubaki nzembalira awo atisimu mitwalo 8 mwezi tulira awo tutuswika awo so nze ndowoza tutambulira no mitwalo 8 mpala awo bukama nakwana kanti ndakona ku babu oyo akaniriya kunkamubuze kukuba ndinagira kukala akasoka tutambulira asobola kwati mutabane kabiri yetaye wete abe nze nchidi emereni na yamala yakola ki yaika nze kusoka bina limbaze
najja okubona nga aye artist embere yemere neyo emere enina yamala yakola ki so tusobola kuba awandi tusobola kuba munana awandi lusi jaba munana kitundu awandi jaba musanvu kitundu awandi musanvu kiza ku mmere enini etya zesobola kanti buli mwezi nja kwanga sente dino aye nga ate emere ekola ki enina awandi emereika so ekimami yena akidi ngemere enina lusi yakola ki era bwe nayenda nti baba walida mubuze ku akantu ako nekirungi abantu so tutambulira awo atutajja ino akukalubiriza ino mami owulire atujja awo tutambulira awo mpola mpola tulienga kumpola mpola mami yayenda yakupankiza emmere aboneke nga okubona nga todo oba mmere ayenda kubona nga bulina kwati ofuna ekyokulya tosula ndala owulire so mumbera yayona oba oluisi katono tujje nakatono aye ng'oliire ayenda olye aye zira kintu kibanga kitono so tutambulira awo yena embeera agidi era akanira ku baba nkasiimye era nga kantoga nenda mbone muse baba onobalire nti mbona akatya mutabane oba kulule twakikola mu bunani oba ntyo tutambulira awo oba idduuka yankubira isimu era naye ni mami era lwendi kujja okwira ndi kujja kwira n'akasente mpa owa idduuka bingi nibyo tukujja okwogera ku nsonga ddo naddala ku byemmere bingi ino nagere kuno omukaire mami wange bingi ino bigana omukaire namba 3 mba ndi kwenda kujja gunonga ya 3 ogwokuno nakyadda nga guba gukoze ki guwere kunga wakoba guwako gulinda kwayiwe igutofaayo aisa eri ekintu kyendi kuteekateeka tubone ndi kujja kwirako kwene munaketali dawala nga ndeetera owaiduuka sentedde awo wendi kujja okobera ekiyaka awulire ndi kujja kuleetera owaiduuka sentedde lwendi kujja okwira lwendi kujja okobera ekiyaka kale olikuwa Wai Media ndi Yazid yosigira tuva kulamusaku kujoji mwingire amusada wuno ayi tumwagene nti ali muko obulwaire ayina kiro ekimaze ibanga kimuluma azimbaziba mu bigere otumizisa ebintu byazimba oluso tubitulika yawira mulenga ebigere bimwocho tumuliro eneruso gaba bwetambo zite midowa aye yajja ku mudwere liye buluba emyaka eje inuma bamuwa amakerenda geyakolesa koko era abera amaze emyaka 18 nga tuli mu musumbo waye kaye byiziremu aye butekyetagisa kasente ayire yo mu idwaliro ebuluba so kubeyo wayamba ku kujoji akasente ako kujja mu idwaliro ebuluba afuna obwidandabi tobaza mami joji butaka ina kizibu kya meri ndini sister wange okuva mu nsi ya USA yetema okumulisa paka joji lwalikowa era nga ku kyalo kino ekya joji twajja twafuna iduuka joji ajja buje yatula yemere naivwa atulayo n'amaido bamuwa amaido gebatunda ku iduuka so ekizibu ekyemere tikikali kizibu eri joji oshaye no birwaire bino ne bimusumbuka muku aye ba sister okuva mu USA yatuwemere paka joji walikowa joji olusaje yatwa emere yana ku 3 wewa okaye yatwa yana ku 5 bityo ife batakobera ga biru final lwa myezi olw'omwezi mulamba bankubira biru joji yalire na communicating bana ategeeza sister wange ali mu America akasente yakawereza naida nawe owaiduka so bambi sister webale katonda akwirize obambi byona byokola katonda bitemu omukisa katonda akuwe buwangazi akuwe family enungi buli kyogamba ku kirana kyona bambi kibemu omukisa kibemu baraka ife tusiima oh my god kiserengete nga buserengete agame nga kibawo kaserengeto kituuka mangu wano kale nsembala mwisa kuku omuntu abana agamye ku lwaki tikiserengeta ni George mwingire waimwe sade inaida wanonge embeera mbi George yalinga yava mu mbere da abantu nga yafukote mulalu yamala emyaka 7 nga tanaba myaka 7 nga tasala ku nvwiri nga yekyawe ensi nga kukyalwa mubonange ekisolo muyekera ayi busawe no muyekera were emirimu nga buli amuna kwa oyo muyekera ku kani quality yange none endaga buyekera omwana atandidi okuninga kungwe wayi kuninga kwa watu asobola okira yenu mani wabanda ibala situka wantoolayo mu China
ndetiba nakwatulayo mulambo gufire ne baguziika ayo wakolaki bali banziyise bwakoti be bakana oti be nti bamuziikanga omutima gukakuba oti paka alina okubeera era wakikolaku nabeera natukula buli kanomero ebiri mu nnumba byona biri awo muntu ankyagira okwatyo byabibafuneriyo abandi bibaluma buti ino n'omwana wange byafibira n'okumba n'omuganda owange byabaluma aye nziba otuuka n'otyamu ntegera ekikuleesi ntegera ekikuleesi lenjo okwira ndakukuleetera kodi wankuba obutebe ndikujayita n'obutebe mbuteewo otyamenga kuwa n'akabinika baba wankuba entebe n'akabinika lwenjo okwira nja kubireeta